I evo, dragi prijatelji, stigli smo do zadnjeg vikenda u ovoj 2025. godini. Prolazimo kroz selo Temska i idemo prema kanjonu reke Temštice i selu Topli Do. Dobrodošli. Godina je proletela baš brzo. Uživali smo u prirodnim lepotama našeg kraja, upoznali i nama neka nova sela, neke nove ljude. U svakom slučaju uživali smo, nadamo se i vi sa nama. Put levo nastavlja dalje za Knjaževac, mi nastavljamo pravo u jedinstveni kanjon reke Temštice. Prošlog vikenda imali ste prilike da vidite kako izgleda stočarsko naselje Ponor iznad sela Gostuša. Ovoga puta idemo u selo Topli Do, ali idemo isto iznad sela u mesto Golema Njiva, gde braća Petrovići sa svojim ocem čuvaju stoku. Dok je preko leta stoka uglavnom u planini. I kako to izgleda imali ste prilike da vidite u nekoliko videa. Prepoznatljive crvene stene kanjona reke Temštice. Evo nas kod skretanja za Tumbu, a tu je i gomila đubreta koji je nesavesni građanin tako izručio tu u kanjon. Mi nastavljamo dalje prema Toplom Dolu. Srećom put je suv, tako da za vožnju uglavnom nema problema. Topli Do udaljen je od Pirota nekih 33 km i nalazi se u podnožju Midžora. Mislim da je većini poznato selo Topli Do. Planinari najviše obilaze vodopade ovde, od kojih su najpoznatiji Čunguljski, Piljski, Kurtulski, Kaluđerski, vodopadi Jarišovskog dola, Vurnje, mnogo toga zaista. Takođe i kreće staza za uspon na Midžor, gde treba savladati u 8 do 10 km oko 1400-500 metara visinske razlike. Put levo preko mosta nastavlja dalje prema Babinom Zubu, Kaluđerskom vodopadu, dok ovaj desno vodi prema mnogobrojnim vodopadima koje sam malo pre pomenula. Mi dalje nastavljamo peške, idemo prema Kovanom Dolu, odakle se, kao što rekoh, može penjati na Midžor preko Dugog Bila, ali mi naravno sada tamo nećemo, već idemo na Golemu Njivu gde su pojate i gde je stoka. Idemo uz Javorsku reku prema Kovanom Dolu. Ovdje već nailazimo na naše drage prijatelje, braću Petroviće. Gore su im turimo pomalo, morusu tako, evo gde. Pa oni, Zoran ih ima 250 ili koliko još. Pa kad se rastrčaše po livadu tu... Našte 50 ovce, 53-4 ili su koliko su. Sve tu je, ima jaganci. Evo nisam. Ja smutim. Vidite smutim. Veliki sam. Nemojte izlaziti špike. Kakvi su. I čekaj, vuno tu kad ih ušišaš,
Nema više niko i da otkupuje, to kao pre što je bilo. Ma nema, to vrljamo u krajište, palimo da ne zagađuje sredinu i toliko. S kim pričam? Se zbaštumi? Pa zbuni me, rekao, doli... Pa i Mikica je tu, a i te ovde Pomalečka tamo, ima na čas jedno se je bilo prošlo noć, Pomalečka. Jeste smotani. Smotani malečki. Jao, ni kakvi su gledali. Peški. Ili kakvi su gledali. Ma šta je? Od Čukove. Šta je, bre? Lutka, mala. A viš, ona posle si promeni to što je crno, to ti kao ona si posle dobije. Ma te kasi ostane. A ostane si ti kao? Pa te kasi ostane, pereš to šareno. Da. Te kasi ostane. Nema šanse da promeni. Čekaj, samo da ih slikam. Smotani. Malički smotani. Pa mi juče bimo kod ovog Sergeja što drži magarci gore. A, znam Sergej. Koliko reče 200 i koliko ih ima. Ali svako ima ime. Aha. Ali svako si zna, svako si ima ime. Zapamti što kaže čovek. Da. Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Izvini, težem na rukavicu dok... A vi? Pa evo i mi malo, kom to vas znamo da si tu sa stokom, pa prošle nedelju bevamo kod Zorana i kod Vinka tamo, na Ponor. Pa da, i sad rekao, ajde, tamo nije rekao mnogo golem sneg, rekao da se prošetamo. Mali sneg, tako reći, jedino što je hladno, ali zimski period. Pa, zimski period jeste, ali s obzirom da je ovo trebalo biti zdravo. Oćalko, Oj, da je otvaramo. Naučili? da. Oni tako Ali poslali ste mu pojatu ili si slazite dole u selota? u selo sad, Selo slazite, gore, točno gore da zatvaramo mi, ja si gore. aha, dobro, dobro. To je najštetočina života. Koji sad skoro... To je nema pošteno. Stile slive sve dok onda se one lomna prilika. Odmah nas usiva mlade slive. Sve je druga rekari u kuću, skoro na Ogoroviću žiđe smo tamo sa stupilkom i on drugo. Ja sam vidio, to mora prepraviti. Ma nego loše što da... Ne, dobro je to.
Mi nastavljamo dalje prema drugoj pojati gde su krave. Zbog niskih temperatura naravno i voda se zaledila što stvara problem. Na momente dune neki jak vetar koji stvara osjećaj da je baš mnogo hladnije nego što jeste. Zdravo. Prirodna planeta. To je nešto, Kako je? ne, to je nešto prvo bilo. Где-то вот такое. To je nešto prvo bilo, mi smo ne utjerati kako. Zadnji nasjećao, nešto tamo razvrljeno, ja sam stvari. Dobar dan. To možeš prerekat. Zaje van čuvaka, duva. Ovo ja sam nazvao da ih topljivom i čekala mi sve vreme. A, pa to je naredi. Na tuja. Čuke. Ej, u sebe ovo. Malički. Jeste. Jesi malčanček. Ne žarko, ne štić. Jesi. Koliko su? 3? 3 tamo ima 2. A ovo je večerašnji. Da si bre šarček. Maliček be. O, batko be malija be. Ti si mnogo vredanček. Maliček be šarček. On je včerašnji. Mali. Šančić. Jebem čudo ogledne. Sad će dođe majka. A one si za to tamo neće da idu zbog njih? Pa, zbog njih. Mali šančić. Ovaj su postara mako. Ta je postara. I ti je, da ni ti je mušći, on je najstar. A ovo je kravička. Gdje si ve kravičke? Malečka. Malečka sredom, malečka sredom, malečka. Gdje si sredice, sredice, javo, levi, što si vrstu, ne može, zatvoraj. Pa mi se prošli put smijamo. Rekao da ima gdje. Malečki. Au, i tamo ima.
O, gdje si mali Bulat? Šaričku, gdje si? Maličko, Šaru, gdje si? Šaru, ja, Šaru. A, čekaj sam. Ej, Bulat, Šaru, maličko. Gdje si, Šarice, maličko, ti si mirna kraljica, bagim, sad će si luda. A, gdje si? Ide banzove. Oj. Gdje si? Dođi. Nemoj se plašiti. Šaricu, banzove, maličko. Evo viš kako se ovaj ne plaši. Ja, kako se zlatni. Viš i dobar. Šarica, mala kravička. Ede, Šarice. Manička si kravičko. Maničko. Ede. Ti be Bulac. Ovamo, A čekaj, one su odvojene, a? Odvojene, ja. Begaj. Abe, čuju se ovce. Bilo je lepo sediti u toploj Pojati sa našim prijateljima, ali moramo krenuti nazad u selo jer uskoro pada mrak, a postaje sve hladnije. Bjegi, nemoj da skačeš. Ajde. Pa nagazit ću te. Ajde. Draga, igra se s njim. A on je da će dira on bi. Čime se pleteši pre, zamlato. Zamlato. Srana, da te puštaš. Čime oborite bre? Mi ovdje završavamo našu posjetu ovom selu. Za kraj ove godine sve najbolje vam želimo, budite srećni, zdravi. Družimo se i dalje u 2026. godini. Hvala svima. Svako dobro vam želimo. Pozdrav!